Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar athiar tu radi lerem rati zaute Cyclone Rimel Siperina Kentel Rasuna sa avanga leminin zene in at nola vanga nuna chan tizinga ruang pakhatsuvo in khan mubel ani Rangzong hian mitlom ngai tile Central Waime in hatlang tura arwat Waime branch hanem takvo in khan en thok chhuaka lim en leminin zene in at nola vanga nuna chan ruang pakhatsuvo in chuma khan mu ani a heti hian lim en bika leminina at nol ruang te chmu ki manita a lim en lemina hian Mizo pahni le namdang pali in nunna an chan ani heti lai hian aibo ka ruang la mu lo pahni le mel thuma ruang pali te chungor taka zui zel ani a chanchin buat se lai hian mu an lani lo Disaster Management and Rehabilitation DMNR Department since adan chuan tun hnai ro sur le thitli awang khan Mizoram chunga khoza somruk pasaria chiadna athlenga chiana hi Aizawl district a hun somnga pakwa Lunglei district a hun som thum Siha district a hun kwa Champhai district a hun som pani Kolasip district a hun riat Sechep district a hun som pakhat Longklai district a hun riat Mamit district a hun som pakhat Saitwal district a mun som Khozol district a mun nga le Nathial district a mun lia te athleng ani Public Health Engineering Department PhED Superintending Engineer SE Pulerin Zwaleral te chuan Cyclone Rimelina Kentel ro surna satak awangin Aizawl le ache vela tui pam chhuana harsat na satak athlen thu soin ro sur hian tlonglui lak na pam house si makhol enga mozat ati chiat awangin Aizawl khochunga tui pam the ani ri lauti asoi Pulerin Zwaleral te chuan tuilianin a thi chiat na satber Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 chu tuilianin khol achim kha vek awangin tuipam chwa the ani ri lava Phase 2 Power Supply Line po tuilianin a ti chiat awangin tuipam chwa the ani lo ati a tuna hian Phase 2 Generating Set mangin tuipam chwa tummek ani thu soin Mamo Zwal Hospital le Emergency man tur phushuk thei tur chau ani awangin Aizawl khochunga nikhata tuipam thei zat 39 mld chu engtika nge pam chwa the ani don ti shat alani lo awangin mi puite chu tuiren turle ruwa tui khol turin acha ani heti lai hian saitwa le ache vel chom tu tuivol tuilian chuan tuivol pishi pam house a tuilak pe na a chir dum tam tak achek awangin tuipam the ani ri lo PhD in generator lian ada na zol chu tuivol tuilian hian achima wangin power supply lama har satna atira chuan a thena tholeni khan siam felin kholin na thok thei to a power supply po lak lu felani a amai ro chu tuilak lu na hmuna chirna satak alu awangin tu hi pam the ani lawa nimin khan then fai na jingkar achanga thochan ni ma se then fai zo se na ni lawa chir dum thian fai tu pu in tui chim chin ala sana wangin du ang chena chet ala har sat awangin PhD how tu te chuan thu chuan siama vo in hian chir dum then fai na hi an thok chhun zom ani Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CAM Pusi Dalmuan Thanga Executive Member Atana Ruat Mi Pakwa Governor in Tunkar Thochania Pompui de Suvo In Khan Longklai LADC Hola Longklai DC Shemala Siva Gopal Reddy and Rin Omna Thutiam Tirin LADC Executive Member Atana Laluta Laglu Nu Hian CAM Hian Executive Member Tihna Chan Pual Turte Apuang Hal Pukelel Thanzar Executive Secretary LADC Kaishwa Executive Member de Lagluna Hian Longklai DC chuan MGC Pakwa Lungtian Bial tu pu sang Huliana Mwalchin Wachwang Pui Bial tu Pusi Rongura Sekul Bial tu Pulal Lomsanga Apeto Bazar Veng Longklai Bial tu Pulero Puyachinza Chong Tepi Bial tu Pu Enjulel Thanzara Boal Pui East Bial tu Pu El Daniela Sangau South Bial tu Pu JB Van Hoy College Veng Longklai Bial tu Pusi Shang Thiangale Dil tlang South Bial tu pu HC la thom lian na te rin omna thu tiam ti rin ala lut ani CM hian pusilal muan thanga chuan akai shwai sarkar din theina tu Chief Minister Pulal du omale DCNM Minister Pulal soivunga ten thei top an chwa puina lom thu soya Governor in pachan changa ma alak na lom thu soibok LADC sarkar chuan Executive Member chatak tak te ne na an thok thei tu chu lom omati thu soin Langtlang Sarkar mi puiban phak thunei fal bik omlo rol khai takaram ta na tho chu an tumber ani ati CM hian amale Executive Member Pakwa te Encol to Department te apuang hala vo in ve khan Executive Member te hian an room lo ngalin pathian hne na lom thu soina le in hlan tharna an ne ngal ani
June ni khata vote thak tur Lok Sabha in than pui tho sari na le atop ber na turata na campaign hun chu vo in tlai hian na top do na party sang sang ten in than na tur bial somnga pasaria ngor takin campaign an nei meka state pasari le union territory pakhata te vote thak ani ang in than pui tho sari na hian candidate zakwa le pasari omin Uttar Pradesh le Punjab tan seat som pathum ve ve oma West Bengal tan seat pakwa Bihar tan seat Riyadh Odisha tan seat Group Himachal Pradesh tan seat Pali omin Jharkhand tan seat somthum pakhat a ombok ani Lok Sabha in than pui result hi June nilia puan ani ang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani